Uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe izindaba ezishisayo. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel ehamba phambili uMkhanyakude TV. Inkulu indaba laphana wey'ngane zakwethu sila esikuthulela khona abaculi abazokhipha ke laphana wey'ngane zakwethu. uMdumazi umfoka Mhlongo laphana wey'ngane zakwethu uzokhipha i-album yakhe laphana wey'ngane zakwethu. Uqale ngokukhipha laphana ikhava laphana ehamba nesihloko esithi iphutha ke laphana wey'ngane zakwethu. Uthembisile ke laphana enkundleni yokuxhumana laphana ukuthi izophuma laphana ku-YouTube kuqala laphana wey'ngane zakwethu. Abantu ababe besubscribe ukuze bazohlala balindile laphana bayethole umculo wakhe laphana wey'ngane zakwethu. Mina ngiyafisa ukwazi ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba. Ake sidibane laphana kwi-comment section ngizwe ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Uma umusha ngiyacela wenze okulungile ugcine subscribe ugcine nebhell ukuze uzothola ama-notification njalo masipost. Ngolele sogalami yixolele ngephutha sogalami yixolele ngephutha sogalami ube ngamehlo nesi